बाक्सानि बारापेटायाव मोसा फिसाखौ नायनो थाखाय होंगो दोंगो थासारि। न'नि खिखरसालियाव मोननो हादों मानै मोसा फिसा। बाक्सा जिल्लानि बारापेटानि बुरिखामार ब्लकआव फुंबिलिनि समाव खिखरसालिनि न' सिङाव रबिन नाथ मुंनि सासे सुबुङा माथाम मोसा फिसा नुनानै होख्राव होसि खालामो। रबिन नाथनि होस्रिखावनायखौ खोनानानै गामिनि रायजोआ ओंखारबोनानै मोसा फिसाखौ नायदोंमोनब्लाबो माथामनि गेजेराव मासे मोसा फिसाया खारलाङो। बे खौराङा ओनसोलाव गोसारनाय लोगो लोगो ओनसोलनि सुबुंफ्रा मोसा फिसा नायनो थाखाय होंगो दोंगो जाफैयो। जोबथारनायाव जायगानि काहितमा हाग्रा बिफाननि मावख'सिम खौरां हरनायाव हाग्रा बिफाननि मोनसे हानजाया जायगायाव फैनानै मानै मोसा फिसाखौ बोखांनानै काहितमासिम देहा आनजाद नायनो थाखाय लानानै थाङो। हाग्रा बिफाननि फारसेनिफ्राय मिथिहोनाय बादिब्ला देहा आनजाद नायखांनायनि उनाव मोसा फिसा मानैखौ मानासनि हाग्रा ओनसोलाव उदां खालामनानै होगोन। जोबथारनायाव हाग्रा बिफाननि मावफारियाफोरा मिथिहोबावदों दि बोखांनो मोननाय बे फिसा मानैया गुबैयै मोसा फिसा नङा, अदेबानि बियो हाग्रानि मावजिसो। লেট্ৰিন কৰিব যাব ওলাইছিলো, তাৰপিছত যাওঁতে দেখা পালো বাঘৰ পোৱালি দুটা তাতে দেখা পালো। এইটো বাঘ বুলি ভাবিছিলো আৰু তাৰপৰা চিঞৰি দিলো তেওঁতে, তাৰপিছত এইটো হয় নে নহয় এইটো মই নাজানো। তিনটা আছিল, এটা ৰাতিপুৱাই পলাইছে, দেখা পোৱা নাই। মই লেট্ৰিন কৰিব যাওঁতে এইটো দেখা পালো, চিঞৰি দিলো, গোটেই গাঁৱৰ মানুহকে কলো, আহিছে। ভয় লাগিছিল অলপ, এতিয়া ভয় লগা নাই। উদ্ধাৰ কৰিব আহিছো কলবাৰী বাৰপেটা। আমি এতিয়া দুটা পালো, তিনটা থাকা বুলি কৈছে। এতিয়া এটাতো নাপালো, দুটা পালো। এতিয়া আমাৰ কাহিতমা বিট অফিচাৰ আছে, বিট অফিচাৰে চাব কি বস্তু হয়, আমিও ইমান নাজানো। আমিতো এতিয়া বনৰীয়া মেকুৰীৰ পোৱালি পাই আছো। আমাৰ সেইটো আগৰ পৰা আমিও এতিয়া আমাৰ বিট অফিচাৰ আছে, বিট অফিচাৰে চাব, চাৱাৰ পিছত সিহঁতে কি তদন্ত কৰিব এতিয়া গম পাব। কাহিতমাতে বৰ্তমান ঠিকেই আছে।